apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, bagay mula unay tabuok mo, Mari Rebecca. Tabulaan, nakpailaan mo't Marimina. Saan itian niya aga po abulaan ka ngay. Pudno ti ibagbagak Mare. Talaga abagbagay mo ti kasta akulay ti buok. Kas kala artista iti kasta alangam. Alawo nun, siya kung ti agbayad iti reband mo. Di, saanen Mare? Nakababain mo't kang ka? Itapay Mare. Katno namin anumutan nga in libre ka. O sige, sikat ti makaam mo. No ada extra manim, di si kapaylaang ti makaam mo nga agbayad iti reband ko. Adamot ket di kwartak dito, Mare. Agyaman Mare, nakalibre akmanan. Ay nawaw, awan anyaman na Mare. Adamot ket di kwartami kan lakay ko. Uray may salaang tigayom ko no kaskeng ka. Naragsaka kon Mari Rebecca. Ay nawo, nakulayan manin tibuok mo. Nagpasalon kami kan Marimina, Daniel Lakay. Iso matlagayang maunat tibuok na itinasabat ko di tadalan. Anyat makunam ngay, bagay mi kadimo lang. Amangan ko nakno si ka manin tinagbayad iti riban ti gayem mo. Siyak ngagpaiso Lakay, gayom kumot day jay. Ay nawa, agpampanunod ka di Rebecca. Kanain mo matan nga ilibre day ta agayem mo. Saan matakanayo na? Sagpaminsan laang mo. Anya sagpaminsan nga ibagbagam nita. Katnugalanti ka launa iti gayem mo. Ay nawaw, dakas ti agim imot, Daniel. Aday bagak nga imutam ita. Ti kanyak laang, kat kisayam ti kinagalantem, bakit? Adda ka dila kumabangos na naton niya. Ay, adda pa'y, mano a kilo ti gatangam. May 1 kilo laang nana. Mabit laang tamang isupot Good morning, Mari Rebecca. Kunak tumot. Si Kadje nagturong dito yung store. Umayak gumatang iti pamigat mi, Mare. Si Kangay. Tinapay ti gagarak, Mare. Oh, ato yung tibangus agat-gatang, Rebecca. Agyaman nana. Talo asupot manmet at tinapay nana Tonya. Inayon mo tatalo supot at tinapay iti bayadak nana. Sigurado ka kaday? Wala na. Nasingad agayim ko ni Mina. Iso nga okay lang kanya. Ay na, agyaman aklaunay, Mari Rebecca. Talaga nagasatak kang kaagayim ko. Ato yun ti suklim nakaw. Agyaman aklaunay, nana. Ay, sobra mo tikas jay akinagalantem nakaw. Ay nawaw, sigod mo't nana. Saan ko ngamin nga ugali ti agim imot kat? Ngam narigat mo't laeng no sobra ti kinagalante ti may sa tao, nako. Anya ti narigat ijay nana, mayat kat di ado ti gayem mo no galante ka. No imot ka, ay katawan asino ngay ti mayat amakigayem iti imot. Ha? Kitaan nak nana, ado ti gayem ko, ngamin galante Sabagay, saan tayong agpapada iti kapanunutan? Siyak ngamin, importante mo ti makuna as savings kanya. Saan akinaimot day jay? Noan niya ti amuyo ahusto nana, iso ti aramiden nyo. Di nak isuro tamok tar aramidek nana. Si kamutan ti mangiluto iti bangus lakay. Ti suklik ngay. Ayun. Ay nawa. Dahito lang, mano ti bangus aya? 120 pesos lang ang matikurang iti suklim. Nangusaram iti 120. Binayadak ti tinapay aginatang ni Marimina itay. Naggidan kami ngamin dita istor itay.
Ay, nawaw. Itaan niya agapo abayadam ti ginatang na. Na, di nakman isuro si ka, Daniel. Sobra mo tinday ta kinagalantem, Rebecca. No imot ka laang. Di naksurwan iti kinaimot mo. Saan ka sursuruan tap nagbaling nga imot? Ti kanyak laang. Kat imbis a gastusan ti kwarta kadag iti bambanag ngawang kay sa iskan na. Ornongam kit day. Tapno adda gastusan tayo no kastang ada emergency. Nagadulakit din nga mo. Ilutong ket din tabangos tamangan tayon. Mabisbisin ako. Umay ko isubli ti binulod mi atols kada kayo, nanang. Nasaya at Martin sublim langan. Idi pa'y may sangal daw ngor urayan ni tatang mo dayta. Tarimaanan na kumatiri daw tayaw. Isungarod nga inyag ko, nanang. Huwag gayam. Amangan kunak no adapay kwartam dita. Pangusaram iti kwarta, nanang. Adala kumagatangag anak ko. 500, nanang. Awan ti blue bills mo dita aya. Anayo mo na nga sa ngaribaw. Ala, muti nga rod ta 500, taso katak iti sa ngaribo. Ay na, agiyaman naklaunay Rebecca. Talaga mapangnamnamaan ka nga anak. Ninanang mat, sipod pa'y idi, mapangnamnamaan ako na talaga. Sa anak nga imutan niya. Isu asi ka ti paborito nga anak, tagalanti ka. Gidad duma kakabsat mo. Ada tim imot da. Syaklaan mo nga, mintigalante ka da kami nga agkakabsat, nanang. Nakita ka inik kamrinalang mo iti kwarta iti anak ko. Ikang kayo ngarod iti sa ngaribo, tatang, tapno awan ibagbagayo. Aha. Para kada kayo. Saanan anak ko? Urnungan nyo kididay ka. An-anun ka naman ni nanang mo ti kwarta adinawat na. Adda ka nung katangan na, tatang. Ay nawa, kanayon langan aday tatirason na. Adda man siguro in-order na ito online dan. Bayan yun, tatang. Mairuam ni nanang mo no kastalang anak ko. Itad mo mat amin adawatan na. Tapno agenjoy mat, Kita amangan mo iti sobra kinagalantem kat awan maurnong nyo iti asawam. Una yan. Agpada kayo mat kini Daniel. Surwan nakpay nga agimot mat. Inya. No di yung awatan to'y sa ngaribo, itad kulatan kini nanang. Bakit? Kita mamat. Ay nawaw, ti anya manan guriyaw. Dawat ka mat adawat iti anak ta. Pangusaram manin iti kwarta adinawat mo iti anak ta itay. Naa, anya ko matibibiyang mungay. Imbis nga isurom ti anak ta. Awan ta sikat ti number 1 adawat iti kwarta kang kuana. Naa, no kayat mo, di agdawat ka kang kuana. Saan asyak ti rengrengam? Anya. Di mo suruan ni Rebecca nga agbalin nga imot, guryaw. Makaamo ka man langan. Naibos mat gaya man ti manti kalakay. Ikanak iti kwarta ta siya kun ti makaamo agumatang. Siyakon. Ay nawaw, siyak nga rudan. Siyakon ti mapan. Amangan no adda ti makita mi jay kat ilibrim to manan. Ay nawaw, apay akastamot ti pa nagsasaom kanyak si ka Daniel. Amamu kan Rebecca. Galante kalaunay no sa bali at tao ti saritaan kat. Kas kumay ti gayim mo. Hay, day tala ka na yun ti issue mo. No imot ka, ay kat imot ka. Di nakiramraman iti kinaimot mo. Ay nawaw. Basta, naimbaga ka siyak ti gumatang, siyak ti mapan. Amangan no sayang man ti kwartaan nagkrikrigatak. Okay, di sikan. Sika aminin. Ngam di ka agrek-reklamo Adala ko yaman ti kananaton niya. Per kilo ka day, wano tayo nakabutay. Tay nakabuti latan nana. Dayta 55 pesos. Manaw. May salang nana. Itaman pa'y asikat may gimatang, Daniel. Una, tasubraman kami ti kinagalanti ni bakit ko nana. Amangan ko nakno isumanin ti ibaon ko nga gumatang. Kat masabat naman ti gayim na. Amangan no ilibre naman ayin. Dayta nga agpaiso. Galanti launay ni bakit mo. Kaslay din na minsan, iso tinangbayad iti ginatang ni Mina agayem na. Nalabos mo't nga ron nana. Siyak ti masiksikuran iti kasya nga raramidan na. Agraman nga min ti riban ni Mina agayem na kat iso tinagbayad. Ay sus, agasam man dayta. Diyak ka mo. Wala niya ti kapanunutan ti asawak nana.
Naregat ti kasta. Imbes nga urnungan nyo, itid nakit deng iti sabali a tao. Kasano nga'y no agkasapulan kayon to iti kwarta. Pangalaan nyo nga'y iti gastusin nyo. Dahito ti sana mapanunot ni Bakit Kurana. Urain na siguro nga agrigat kami, santo agnakam. Nagsweldo kayo kanong magaya man lakay? Anaw, anya kumaitahan no nagsweldo kami? Awan pa'y inrimit mo kanya-kanya. Siya akong ti mangidulin iti sweldo. Siyak ti babae, Daniel. Siya lang ti mangidulin. Narigatan. Ang mga lumaigastos mo mo taminan. Ay, nawaw. Awan ka di ti panagtalag mo kanya? Noon niya timbaga, iso ti masurok. Saan ang nagbaliw? Ay, uunay kan. Ala, imutam ti padam a tao. Tamakita man no addan to tumulong kan kano si katag kasapulan. Saan akin na imong ti gasto nga raramidak? Ngamin, para da ito iti masakbayan ti pamilya ta, bakit? No di mo ma-appreciate da ita, saan ko naparikot da ita? Kasano ama bendisyonan ka no imot ka? Ti kanyak lang, kagkisayam ti kinagalantem. Sana dakas ti magibigay ti bendisyon ang naawat tayo iti apo. Ngam adda ko mati limitasyon ama ko na. Sino tinangibagakin ka amabalin mo ti maturog ditoy, ha? Ay nawa, dito'y matisilid ta. Pagturog ak kumangay. Maturog ka ijay salas. Wano saan? Maturog ka ijay ayan dagiti ubing. Apay mo takas ta. Tamakita man. Nasakit ka di tinakam mo. Tasaan ko nga impadulin ti sweldokken ka? Sino mati saan nga agsakit tinakam na no kastalaang? Kasanumot nga men, di mo ammo ti pangsusaram iti kwarta. Bida ka ngamin. Tunggal adda aramida, bidot adagos iti imatang mo. Ibagampayan a sobra ti kinagalante. Pudlumat, sobra ti kinagalantem. No saan ko akontrahan, awanan na. Anya ngayon ti mabati para ti pamilyata. Ay basta, maturog ka ijay sanas. Di mo ipilit ti kayat mo. Alaman, ipadas mo man ti agpalibre ka dagiti tattao ka na nga ilibre. Kita, ano ilibre da kamat? Grabe ti kinaimot daya a Daniel, nanang. Ay nawaw, ay naman ang tinaramid ni Daniel aya. Saanan asyak tinangyawatan na iti sweldo na, nanang? Iti anya aga po kanumay. Hay, jakman amo iti daya a lalaki, nanang. Si kamot ti babae. Rumbeng na lang nga itid na ti kwarta kang ka, ah. Imot ngamin, di na kayat nga da sa bali at tao ang mairanod iti kwarta ang nagbanugan na. Narigat mo't no ilibre yung amin. Anya nga ti babati para kada kayo anak ko. Di ka man sumanao dita si Kaguriyaw. Saan asika ti kasarsarita may? May staka mo't abakbakitan. Imbis asuruam tinasaya at anak mo. Anya nga ti gastusan da, no may gastos amin na kwarta. Nodda nga ti emergency, alaman. Apay nga iimot mo ti bindisyon nga intad ti Diyos. Kasano ang mabindisyonan ka no imot ka mag... Ay na, saan ko nga imbaga nga agbaling nga imot anak ta? Ti kanyak lang, kitkisayan na ti kinagalante na. Saan adakis ni mangibigay iti bendisyon? Hindi na kumama, sobraan Agpasalunta ko mamanan, Mari Rebecca. Kaya't ko kumamare, iso na lang ang tawan matan kwarta. Ay nawaw, si Kapay lang ayat maawanan iti kwarta. Awan nga rodon, saan mat ngamin nga impadulin nila kay ko ti sweldo na kanya. Di, saan ka nga rudan nga agpasalon ita? Anya nga tano ilibre nakmat, mare. Siyak mat ti ilibrem ko na. Ay, kwa, Mare. Bagaan kantulaangan no adati extra manik. Awan pa'y ngamin itakot. Para kanyak laang mat tinabati a kwarta. Nay, unay na tanga uyak mo bakit? Ay, wan nga rudlak nga eh. Kaslag tarang kasuak. Nagsakit ti ulo kan bagbagit. Ay, agpa-check up ka matan Adda kwartam dita. Ipadas mo man ti agbulod iti kayem mo. Ni Marimina. Isumata ka na yun ti ilibrem no da kwartam. Ipadas mo ti masidagken ko ana. Ang mga no adamited naging ka. Sige lakay, padasak man nga rod nga awagan, no anya ti makunaan na. Hello, Marimina.
Nakaawag ka mat mare. Anya ti masapul mo? Ang mga noad na extra akwartam dita, mare. Ay nawaw, an-anuam ti kwarta, mare? Pagpa-check up ko mamare. Di ka madanagan. Buludok mo't. Bayadan minto mo laang. Pasensya kan, mare. Ngam awam mo kwartak ita. Uray manulaang, mare. Talaga nga awan, mare. At pakada akong tanay. Adupay tinaskan nga aramida. Ay nawaw. Inadap na ada ako ti cellphone na. Pasensya kan, ngam talaga nga awan kwartak ita anak ko. Dumawat ka pa'y laang kinilakay mo no ada idoldolin na dita. Agpakada akaw ta ada tilakad mi kinitatang yu ita. Ano timbaga ni Rebecca? Kasapulan da kano ti kwarta. Ha? Apay, ano tinapasama kaya? Agpa-check up ka na ta nasakit ti ulo kan bagbagina. Aguyak pa'y. Ay, dahil tanti ibagbagak kang kabakit. Anya nga ron maaramidak, kaawang nga ron ti kwartak. No saan ka kumaadawat-adawat kang kuana edi? Di nakaurnong da kumamat. Basol ko pa ita. Wan taimbis nga isurum dya anak mo, tapno makaurnong da. Saan? Amay sakamot adawat-adawat kang kuana. Naimbag kumano sa nakumkumpurme ti pangigasgasto sa may ti kwarta daw dawatab. Ni kumarim tayo sangay. Inlibrin da dya saan ka di? Jakmat nga roden makuntak lakay. Makitam da ita? Kung man, no ado tigayim mo. Ado mat nga agpaiso lakay. Wan ngam ita tas sikatag kasapulan. At dada ka di? Awan lakay. Ado lang tigayim mo ide. Ngamin, ado mo ti kwartam kan sobra ti kinagalantem. Ita, tas sikatag kasapulan. Awan damot aminen. O sarang pa lang detoy. Agpa-check up ka. Iti kasta, masigod na daw yak mo. Narigat no maakaran na gitubing. Ay, agyaman naklakay. Pag nakmam daytan, napasamakin ka bakit? No adda kwartam, mangidulin ka iti para iti pamilyam. Tanarigat agdawat iti tulong iti sabali a tao, no sikat agkasapulan. Wan lakay, maawatak itan. Kontrolan ti kinagalantim ngamin, bakit? Tano sikat agkasapulan. Saan tayo nga agpapahada iti kapanunutan? Kan addalat tadag iti tao aman ang gundaway. Sa ladakas, ti mangibingay iti bendisyon, ngam addalat takuma ti limitasyon na. Nawatam. Ay nawaw! Saan adakas ti mangibingay iti bendisyon a naawat tayo? Nupay kasta, adalata kumamat limitasyon. Tapno saan tayon to nga agbalin, akaasi iti udi na. Nang runa pa'y no adadag iti manang gundaway at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.